Arngut gibreu kentuk unongnya abat unong bot ketrok kila light tau na kejing peluk ding, hadin bakatrok kit jeri raba kala peluk ding bat jular pom. Kani kejing ja kala ja hakapor kumba arabaje no phai singi hakasnong jentru hakasurok National Highway 6 Ribhoi District. Ka kubor kaya thuk bakani katrok kit jeri kadai kabayang harut surang, bat na kejing syet kasun beneng, ban penjak that yala dia unongnya haringkat unong bot kitia apok katrok. Laya thuk ba unong bot katrok ulam mensau namar kejing yok ban bam ki pliak dia, kat ba unongnya ulam mensau malu mala. Ki nong pelip ding na nong po umsning bat umyam Fire and Emergency Services, kila persyang bantiam ya keding, Henry kejing kelang jor keding katrok kala jular pom. Kum kata nang ai deh. ज़्यादा तो नहीं हुआ नीचे